Carl Gustav Jung, psihijatar i pionir analitičke psihologije, ostavio nam je smernice tumačenja ličnosti, brojne savjete i objašnjenja u sferi ljudskih emocija, snova, potreba i puta do sreće. Verovao je da je individualizacija proces sticanja mentalne slobode koja vam omogućuje da živite bez straha i ostvarite sve ono što želite. U njegovim delima zabeleženo je da se sreća ne može juriti, jer tako postižemo samo suprotan efekat. Na ostvarenju apsolutne sreće se mora raditi, ali i shvatiti da je sreća produkt tako jednostavnih stvari. Jungov ključ sreće, iako izgleda pojednostavljeno, u sebi ima nešto što ga u osnovi razlikuje od svih ostalih saveta. Snažno fizičko i mentalno zdravlje. Ovi pojmovi su međusobno povezani. Zapravo, Jung je verovao da je psihologija jedina nauka koja može spasiti čoveka i proceniti njegovo zdravlje. Uz to, nije verovao da je primarni cilj psihologije lečenje mentalnih poremećaja. Jung je na to gledao kao na sredstvo za samoostvarivanje osobe, jasnu definiciju njegovih ciljeva i samospoznanje, a za njega je to bio ključ sreće koliko i fizičko zdravlje. Dobri odnosi. U svakom vodiču za sreću možete pročitati da je jedan od njenih temelja kvalitet vaših odnosa sa drugim ljudima. Živeti izolovano od drugih ljudi je pogrešno. Potrebni su nam naklonost, prijateljstvo, sigurnost i ljubav. Važno je da komunicirate sa nekim, dijelite ideje i stavove, otvarate nove vidike, naučite da se brinete o nekome i da se neko nekada brine o vama, kao i da uspostavite kontakte. Sposobnost sagledavanja lepote umetnosti i prirode. Umetnost je proizvod kulture koji je čovjek stvorio, a čije značenje prevazilazi pojmove estetike. Svako umetničko delo sadrži i suštinu svog umetnika. Kreativni pojedinci ulažu sve svoje emocije, kreativnost, idealizam, inovacije i veštine u stvari koje se pojavljuju u njihovoj mašti i u ono što je Jung nazvao kolektivnim nesvesnim. Morate znati da cenite sve što vas može uzdići, doneti zadovoljstvo i učiniti srećnim. Isto važi i za sposobnost da cenimo prirodu. Svi smo mi deca prirode. Svako stvorenje i mesto na našoj planeti može vam pružiti dragoceno znanje. Samo treba da znate gdje da tražite. Negujte veru i dušu. Prema Jungu, sreća je nemoguće bez duhovne komponente. Bez obzira da li je to verska doktrina ili filozofski pravac, vera može poslužiti kao temelj vašeg blagostanja. Daje sadržaj i značenje svakom iskustvu, čineći da se osjećate kao da je svijet daleko od onoga što se čini. Vera ispunjava vaše postojanje smislom i svrhom. Zanimljiv posao. Jung je mnogo govorio o tome kako je kao dete želeo da postane arheolog. Život ga je međutim vodio putem medicine, a zatim i njenom užom sferom, psihijatrijom. Ali Jung je i dalje bio fasciniran istorijom i antropologijom i uvek je žudeo da kopa dublje u najrazličitijim delovima proučavanja čoveka. I uspeo je to da učini posvetivši se analitičkoj psihologiji. Koliko će vaš posao biti zanimljiv, ne zavisi uvek od vas. Ali ako budete mogli da donosite prave odluke u karijeri, uzimajući u obzir svoje ciljeve, pronalazak posla koji vam se sviđa bit će mnogo lakši. Sokrat je jednom rekao: da biste bili srećni, prvo morate pogledati u sebe. U izvesnom smislu ovo se poklapa i sa Jungovim izjavama. Poenta je da čujete svoj unutrašnji glas. Tada ćete se osjećati slobodno i spremno da učinite svoj život onakvim kakav želite.